Good evening, Dumela Saibona Molo. You know how Gerhard and I have been going in circles for the last hour. We just can't find the home of Mrs. Patricia de Lille. We're here in Mitchell's Plain on the Cape Flats. Oh, liewe, alles lyk dieselfde. Well, the graffiti means we're not that far away. One settler, one bullet. Viva Azania. New teeth for Benny Alexander. I've got a few things to ask that Mrs. Patricia de Lille. Kom ons sê, ek het 'n appla om met haar te skil. Goeiemôre, Evita. Goeiemôre. Kennis. Dankie. Welkom in Mitchells Plain. Oh, ek het so verlore geraak hier, so ek is so bly om vir jou te vind. Kom gerus in, Evita. Dankie. En maak jouself tuis. O, heerlik. Kyk hierdie. Oh, ons het ook so 'n Tretjikov. Nee, is eintlik lunch. O, gits ja, maar ons het 'n Tretjikov by die huis. Om die waarheid te sê, Tretjikov het vir my geverf, maar dit was bietjie donker. So ek wou dit nie gehad nie, dit was 'n bietjie skaam. Maar ek dink my man het so in sy studeerkamer gehad Ja, van dis natuurlik ook nie myne, dit behoort aan my man. Weet jy, sy sit nou al so lank in hy boom, ek weet nie wanneer gaan sy afklim Vir wie wag sy? Piet Koornhof om verby te kom. O, en daar is die ANC simbool. Nee, dit is PAC. O, ekskuus, PAC Ja, dit is die ANC. mooiste simbool in die hele land. Stem jy nie saam? Dit is pragtig, pragtig. Ek is ook in die PAC klere blykbaar, die geel en die swart. Ja, ek sien jy kom nader. Ek wil 'n paar dingetjies uitvra oor daai simbool. Sekerlik, sit dan kan ons gesels. Kom ons doen dit. Hoe lekker is dit? Die eerste ding wat ek moet vra is wat noem ek jou? Comrade of mevrou de Lille of Patricia of Khoisan Z? Ek sal jou 'n nuwe woord leer vandag. Ja. Ons sê in die PAC Ma-Afrika. Ma-Afrika. Ja, dit beteken my fellow African. O, Ma-Afrika. Ma-Afrika. Ja. So jy kan sê Ma-Afrika Patricia, Ma-Afrika. Ma-Afrika skattie? Ja, seker. Dit sal ek doen. Dis wonderlik. Die PAC, ons weet nie baie van die PAC nie, want ons weet baie van die ANC natuurlik. So baie van ons is nou honorary members of the ANC, dis nou de Klerk en al die ander. Maar is die PAC so anders as die ANC? Die PAC se wegtrekpunt was altyd dat ons was gekoloniseer en dat ons land is weggeneem van ons af en die land moet terugkom na die mense. En dat die klem was altyd en is altyd nog op die land kwessie. Op die land, maar nou... Maar met die ANC was meer soort of mensenregte teen apartheid. Maar ons sê nie dat apartheid wat die probleem is nie, maar ook dat die land weggeneem is van die oorspronklike mense van die land. So julle sê ons, wit Europeërs, moet teruggaan na Europa? Nee, ons sê nie dit nie. Wat ons wel sê is dat mense wat hulle nou bevind in hierdie deel van Afrika, hulle moet hulle getrouheid toesê aan ons land. En hulle moet nie met 2 paspoorte loop nie. As dinge bietjie moeilik gaan die binnekant, dan hardloop jy nou weg Engeland of Holland toe nie. Maar as dit moeilik is en dinge gaan lekker, ons verwag mense om te bly hier. En sê my die van de Lille, dis mos 'n Franse van. Hoe werk? Ja, dit is 'n Franse so van. moet jy ook saam met ons teruggaan na Europa met die Franse van. Nee, ek is natuurlik 'n bewys dat daar wel mense gekom het van Europa, van Frankryk, van Holland. Ja. En dat hulle was stout geweest. Ek meen hulle het ons mense se vrouens begin te vat. En so het hier 'n kolonel de Lille gekom in die vroeë 1700 jare. En toe besluit hy maar om te bly en te trou met een van die land se vrouens. Ja. En dis hoe die van de Lille hier ingekom het. Ja. Wel natuurlik die besuidnets kom van België, né? En ook van Holland, Bezuidenhout. Ja, ons is maar 'n hele mixvloed salad hier. Jy weet, 'n bietjie van alles. 'n bietjie van alles. En Patricia, jy het vir my vreeslik bang gemaak in die verkiesing. Regtig, toe ek moes kyk hoe sê dinge soos one settler, one bullet. O nee, wie het daai ding opgedink? Dis 'n lelike ding daai. One settler, one bullet was nog nooit in die woordeskat van die PAC en geskryf nie. Dit is 'n slogan wat die jeug gebruik. En dit is 'n manier om hulle kwaadheid, hulle frustrasies uit te bring. Wat hulle het gebruik het. Ons weet in die PAC leierskap dat die slogan het baie mense ontstel. O, maar liewe aarde, ek sou vir julle gestem het, Patricia, maar ek het gedink, nee. My little bullet is not going to go to the settler's heart. Nee, alle wêreld. Nee, dit was baie on. Maar nou het julle nie so groot stem gekry in die verkiesing nie. Hoeveel mense het vir julle gestem? Ek dink was net oor die 240.000 as dit korrek is. Uit 32 miljoen. Ja. Ja, dis nie baie nie, skattebol. Volgende keer moet julle nie nare dinge sê soos een settler een cool nie. Terloops, waar is jou hond? China. O,
sy is in die ronde in. Is sy nie kwaai nie? Sy gaan nie vir my byt nie, Nee, né? glad nie. Jy weet glad Terra nie. Lakota se hond het vir my gebyt, né? O nee, sy's baie mooi gelees. Sy aat haar ma en ek het haar baie goed opgebring. Sheena, ek het haar gesien op die TV. Oei. Hallo groot ding. Kom groet. Sê hallo vir Evita. Ek's 'n bietjie bang vir groot swart honde. Moenie skaam wees nie. Sê hallo vir Evita, kom. Kom Sheena, sê hallo. Jy sing vir die hond. Wat sing julle saam? Ja, nee, ek sing vir haar enige ding. Ek sê van die ander Viva Mandela, Viva de Klerk en Viva Evita. Ek is so bly. Maar Patricia, ek het wonderlike interessante dinge in jou vader gelees, maar die een ding wat vir my pla, is die feit dat jy so baie uitgerig het ondergronds in hierdie land van ons, terwyl ons elke ding wat jy gedoen het dopgehou het. Hoe het jy dit reg gekry om vir ons so te verneek? Ons kon nie vang nie. As ek myself kon 'n medalje gegee het vir dit, dan sou ek dit gedoen het. En dit was baie maklik geweest. Ek het verskillende hobbies aangeneem. Ek het begin na die skaatsbaan gaan. Ja? Waar ek dan net ingaan by die skaatsbaan en uitgaan by die agterkant nee. en dan gaan ek hardloop ek weg na 'n politieke vergadering toe. Maar dit wil ek sien. Kan jy vir my so intoneer? Ja, ons kan gaan met plesier. Kan 'n skaats? Ek kan nog 'n bietjie skaats. Ooh, Ja. Patricia Ons will be sal probeer. skating on thin ice, né? Liewe Ade. Oh, Patricia, I have never done this before, but I'm willing to try anything once, even democracy. Ja, is werd om te probeer. Jy gaan nog my medalje kry vir al die dinge wat jy vir die eerste PRC keer medalje. gedoen. Gits, maar jy's goed met jou skoene. Kyk hierso. I've got an orange, white and blue skating boot. Dis nou 'n bietjie ou Suid-Afrika. En jou geskiedenis wat jou volg. Ek so bly Pik is nie hier nie, hy sal so lag. Daar sê, now listen, you have to explain something to me which I don't think I understand. In the old days when the security police used to follow you, yeah? Yes. Then you used to come here knowing that they knew you were here. You put on your skate boots en toe wat het gebeur? What did you do? Then from there I come in on that side. There's an entrance over there. Go around the ring once or twice and then get out on the other side. Take off my boots there. Leave to the exit here. And who was there? A car waiting for me to take me to a meeting. Most of the times I didn't know where the meeting was. Meetings, nonsense, julle dinge opgeblaas, julle stoute kabouters. And then you used to come back here Come back here, yes, and just go on for another round or so and then leave and then afterwards. go home. Want jy weet nie waar hulle is nie. Hulle kan tussen die mense sit. En daar's Hulle baie mis al- mense hier so. Ja, daar kom baie mense. Maar sien, dis sekuriteitspolisie. Jy weet nooit wie hulle is nie. Ja. Dit gee jou die minder sekuriteit in jou lewe. Maar dit lekker gevoel om vir hulle te verneek. Oei, ek kan dit glo. Nou ja, ek dink ek gaan dit 'n bietjie probeer. Ek is jy seker ek gaan niks breek nie, want jy weet, ons het nie geld in hierdie land vir enige mediese koste nie. Al die pensioene is ook gesteel. Net regop bly. Ek so. Ja. O, kyk maar Afrika. I can walk. Dis wonderlik. Sê jy gaan regkom. Daar's. Oh. Dit lyk nie so lekker nie. Kom jy? Kom ek papa. Ek wil. Oh, liewe. Dis so Scodessa. One step forward, 6 steps back. Oh, Patricia, dit is net 'n PAC plot om vir my te vermoor. Nee, Mandela jou nou sien. Ek sien wat nou. Los my. My rok is so lang, wat gaan ek doen? Wat sê jy, Patricia? Ek gaan al die koeksies tot hier doen. Gits, Patricia, you know, I've never been in a squatter camp before. I mean, where are we now? We are in Khayelitsha now, with a population of between 1 and 2 million people. This is the real South Africa. This is the real new South Africa? No, I'm still trying to find a new South Africa. It will depend whether we can assist these people and to uplift them and then say we have a changed situation. But until such time that we've done that, you know,
we will not have in New South Africa. But how are we going to uplift it, Patricia? Is it a reconstruction and development, building new houses? Yes, you know, the Reconstruction and Development Program is designed to address the poorest of the poor, the most needy people in our society. And if we want peace, if we want stability, reconciliation in our country, we will have to find the money to address these problems created deliberately by apartheid. Now, your involvement here has started many years ago, before this new democratic situation. Do you find there's any improvement now that we are a democracy? No, the change has not filtered down or has not been felt yet by the majority of the people living here. You know, after they've cast their vote, they still came back to their shack here, the informal settlements, and they still don't have schools, they still don't have proper houses. So that is why I say the program, the Reconstruction and Development Program, must address those basic needs so that people can feel, you know, they should actually see that there's some change in their daily life. So we must just create the environment for that to happen. Well, I can see just around me there is a little hair salon daar, and daar's ook a general dealer, all these wonderful, positive things happening virtually with no help. Maar dis daar, né? Die mense wil 'n beter lewe skep. If you wanted a message to come across to the South Africans watching us, what would it be? To take up the challenge and improve and assist with the upliftment of all people in South Africa. I think people must feel free to come here and see for themselves. Well, I am so thrilled that you brought me here. Liewe Aarde, you've even arranged for us to meet members of the community, and Yes. I see some of them even recognize me, or is it that they recognize you? Ons is albei bekende tannies hier so in die klein squatterkamp. Kom, Patricia, ons gaan hier deur die sand. We must just greet again. There's two in the picture there. You shake. Hello. Do you have a chance to see TV? Yeah. Nice to meet you. Hey. Well, here we are on the train to Simonstown, having a little tea party with Cook Sisters in the tea. Patricia, are you on a committee in Parliament which is involved with transport? Yes, I'm the chairperson of the Standing Committee of Transport for Parliament. What does that mean? It's a committee consisting of the various parties in Parliament and that are responsible to see to legislation, amendment to existing legislation and change of legislation. So what do you want to change about transport? Oh, there are many things, Evita. We are first of all looking at all discriminatory legislation that must be removed. And then, of course, you know, because of apartheid, the majority of people live very far from their homes. And they're entirely dependent on public transport. And we have to make the public transport more accessible to them and also more affordable. Want so lekker hier is ons, and this is a coach which is where you can have tea called Off the Rails, and a cousin of mine organised it for us so that we could have this tea party. Maar ag, Patricia, iets verskrikliks gebeur met my cousin Arnoldus Besuitnout. He's going to lose his job because of affirmative action. Is that fair? No, it's not fair, I think. We must interpret and get a definition for affirmative action within our own context. What does it actually mean? At the moment, it means anything to anyone. And this is not fair? It's not fair. Nee, man. You know, some companies apply affirmative action on the basis of being black. Yeah. So it's almost, the way some companies apply, it's almost racism in reverse now. Dis presies wat ek sê, and I'm going to tell Arnoldus that if there's any problem, then he can phone you. Because he's very worried. He might even vote for the PAC. Oh. Say for me, Patricia, now that you're a member of Parliament, Yes. are you also on the gravy train? I was waiting for that one. Yes, I am on the gravy train. I've made many enemies at Parliament because I spoke out against the gravy train. I don't think that if we have promised the country and our people that we are going to change things, we must lead by example. Yeah. We must actually show the people out there that
we've inherited a desert, you know. Apartheid left us with nothing. There are no resources in this country. But where do we find the resources to maintain 490 parliamentarians? You have a wonderful knack for getting yourself noticed. Every time I open a newspaper, daar is jy op die TV. Who is your agent? Pik wil weet. It's wonderful. It was a strategy, Evita. You know, I've also studied a bit of the media. South African media, they like sensation, they like, you know, aggressiveness and things like that. And I timed them every day. I knew exactly which deadlines they had. I knew if I want to be in the 6 o'clock news, what time I must speak, and so on. And then the moment I put up my hand to say something, I just start screaming, you know, and the cameras will just all come my way, and then everybody starts worrying, you know, what is she going to say next? And that has created the perception that I'm an aggressive person, you know, that I'm always screaming and shouting. But it was a strategy, you know, to get my message across. Maar nou is ek besig om uit te vind, jy is nie die volksterretjie wat so blaf nie. It's extraordinary, but very effective. Aggravation. I remember Tony Leon saying to me how frightened he was of you because on a TV show you said to him, I'll get you. Wat het daar gebeur? O nee, Tony, Brian sê vir my, ja, jy Patricia, jy en jou appla, en ek sê toe vir hom, man, maar ophou met appla, ek moet keer vir my appla om vir jou aan te vat. Ek sal jou alleen aanvat, maar wag tot ons uitkom, sal hy jou kry. But he's very scared. I want to also go through something that I promised you earlier on. You know, of course, your file in Pretoria. Ek het nou net een van die klein goedjies uitgehaal. Daar says the little P. And there are some photographs here that I found that I thought were absolutely charming, and maybe they were removed from your house when you didn't realize it, and ek sal natuurlik vir jou teruggee vir jou, but I'd like you to, in fact, tell me where they are positioned in your life. Where's that photograph from? That is my first work at a textile factory in a chemical laboratory. Is dit die botteltjies wat daar agter staan? Ja, hoe oud was jy dan? 19 years. Ooh, Patricia, jy lyk so pragtig. And then a very, very sweet picture here. Dit is met 'n beehive. Wat 'n wonderlike haarstyl is dit daar. O, dit is my 21ste verjaarsdag. Ja? En dit is my pa die kant en dit is my moeder in die middel daar. Ja, ek was my pa se favourite dogter. Is dit? Ja. Is baie pragtig. En hierdie prent is waar? O, hierdie ene is die eerste vergadering wat ons gehad het met die Suid-Afrikaanse regering in Nigerië. En die Suid-Afrikaanse regering was gelei deur Pik Botha. O ja, maar ek was daar. Ons te ontmoet, ja. Saam met Pik. Ek het sy mampoer gedra. Ongelukkig het ons vir Pik ontmoet na ete en jy weet na ete is hy nie meer. Die mampoer was klaar. Ek wonder Pik wou vir julle terugvat in sy private vliegtuig, maar julle wou nie. Ek was geoffer toe sê ons nee, toe gaan ons maar terug Londen en toe terug Suid-Afrika. Patricia, julle wil mos sticking to your principles can be very uncomfortable. Who is this wonderful little baby? Alistair, my seun, hy was omtrent so net na 'n jaar 8 maande so. Oh, dis wonderlik. Ek wil vir jou ook iets gee wat ek laat maak het en gemaak het. Ek wil vir jou 'n persoonlike geskenkie gee. Just to remind you of the fun that we have had, Vartiki Cook Sisters. Laat ek dit daar sit, and I want to show you what I have given you. Here, 1, 2, 3. Daar sê hy. Kyk hier, sorry, ek het dit uit. Oh, dis skattelik, Weet jy, né? dit het ek self vir jou gebrei. Ja. Soos jou hondjie, Sheena, met sy PAC dingetjie daar, en dit is natuurlik 'n toiletrol covertjie. So julle kan dit in 'n kommunis hond man. Ek is mos nou nie kommunis nie. Nee, kyk, is 'n rooi hond. Is net 'n is 'n pragtige rooi pofhond. En hierdie is 'n wonderlike lampie vir when you work late at night and all the electricity gets switched off because nobody pays the Eskom bills. This light runs on hot air and love. So dit is die present vir jou. Wil jy nog 'n koek, suster skat? Kijk eens zo, dit is mijn geliefkoeste plek, so in die Boland, die Afrikaanse taalmonument. Je was nog hier niet, hè? Nog nooit. De eerste keer wat ik Zo'n wonderlijke groot. Kom, ik wil voor je wijs, daarboven kan ons die hele uitzicht zien. Patricia, Afrikaans, is dit jouw moedertaal, jouw huistaal? Ja, dat is mijn moedertaal.
En waar het jy groot geword? In die Boland? Ek het groot geword in Beaufort West en toe vroeg 70 jaar opgekom Kaap toe. Saam met my vader wat onderwyser gewees het. So hoe voel jy oor Afrikaans in hierdie nuwe Suid-Afrika? Afrikaans soos al die ander tale van die lande, as 'n plek vir al die tale. Want mense sal dit aanhoudend praat, of 'n regering dit nou nie wil hê of nie, maar die taal sal altyd daar wees. Die verskil is wel dat Afrikaans moenie 'n plek soek hoër as die ander tale nie. Daar's baie van ons wat bang is oor die toekoms van Afrikaans en onnodige stappe doen om Afrikaans te beskerm. Dink jy dit is iets wat ons, soos hulle sê, ons moet 'n bietjie ontspan daaroor? Definitief, ek dink nie dat is iets om 'n bohaai oor te maak nie. Die mense wat nou so te kere gaan oor Afrikaans, ek dink nie hulle doen die saak iets goed aan vir Afrikaans nie. Hulle maak dit liewer erg dat mense wat nooit van tevore eens gedink het dat die taal moet bestaan of nie bestaan nie, hulle begin ook nou praat daaroor. So hulle moet maar net stil bly en dit aanvaar dat Afrikaans is nie die enigste taal nie en dat al die ander tale is ook daar. Ek is baie lief natuurlik vir Afrikaans, maar ek voel so baie van die verlede is gebaseer op Afrikaans as 'n skeltaal natuurlik en dit is iets wat 'n mens nou wil van wegkom. Sien nou, ek gee vir jou 'n wens vandag en ek sê vandag is jy die president van Suid-Afrika. Wat sou jy doen? Ek sal probeer eers om te beklei dat ons een nasie het. Dat ons een ons loyalty. Dat ons dit een land het. Ja. En dat ons nie met mekaar moet aansien as breinmense, swart mense of wat mense nie, maar dat ons almal opspring en baie trots kan sê ons is almal Suid-Afrikaner. Wel, ek kan dit regtig vandag sê. Ek het 'n nuwe ontdekking gemaak. Ek was een van daai mense wat elke keer as ek vir jou gesien het op die TV of gelees het in die koerante, het ek gedink, ek is regtig bekommerd wat's gebeur as hierdie vrou in 'n magsposisie kom, maar weet jy, ek eet my woorde. Dit is wonderlik om jou te leer ken en om te weet jy het, soos ons sê in Engels, you've got compassion and you have a great sense of commitment. Baie dankie en dit was heerlik om saam met jou te wees en ek hoop jy het dit ook geniet. Nee, ek het dit verskriklik geniet. Ek moet sê dit is 'n ondervinding om met so klomp mense in 'n span te werk. Dit wys net weer eens dat as jy 'n span saamwerk dat jy kan baie dinge verrig. Dit is soos politiek, né? Absoluut. So, ja. Patricia de Lille, baie dankie en maar Afrika, Amanda. Is wil hê toe. Dankie, Scotty. I've always wondered why I've never seen Patricia de Lille and Benny Alexander together in the same room. Now somebody tells me they've always shared the same pair of false teeth. Ek maak 'n grappie. Liewe ouder, wasn't that interesting? Fascinating. I can't say I like the PAC or the way they grab what they want. I don't even think I like their politicians. But Patricia de Lille? Yes, I think I like Patricia de Lille. En mense, sy skei uitstekend.